Gusto ba mong malipay o maghilak o magkagot inyong ngipon? Malipay. Usa ra gyud teknik aron ta malipay, kinahanglan inig atubang natos Ginoo nakaginansya ta sa iyang gihatag. Sa inyo rong kinabuhi, unsa may nakaginansya, ang hinatag sa Ginoo o ang hinatag sa demonyo? Kanang makaginansya pasabot imong napaambit ba, nanakod ngadto sa uban sa mapananglit anang kalipay, hinatag manas Ginoo. Nya kanang kaguol, kasakit, hinatag nas demonyo. Kamong mga ginikanan, kinsa ninyo ang muingon kada adlaw pader, malipayon gyud ang akong mga anak kay ako gyud nang gihatagan og kalipay. Taas ang kamot. Wa gidi ay. Ang nakaginansya ninyo ang demonyo kay ang inyong gihatag ang yaw-yaw, siging pangasaba, siging pamadlong, iya manas demonyo. Ang iyas Ginoo kanang pag-ingong I love you, kauna, okay ra gid na, take care, love you. Kana mo na makalipay sa mga anak. Di ba? Uy. Unsa man day inyong negosyo, inyong gipadaghan ang produkto sa yawa o produkto sa Ginoo? Lingi ay mong tupad. Ing naunsay mas dagha ginansya nimo ron, ang yawanon o ang Diosnon? Lingi ba? Ang di mo lingi, yawanon na automatic. Sige. Ipaambit lagi ng nindot, tanang nindot, kanang kwarta, nindot na, dili. Kusga. Ipaambit, ipanghatag na. Pero imo na gani ng padaghanon ang kwarta para sa imong kaugalingon, mahimo na kang dao, kusog na kay ka maningil utang, ikiha pagid nimo nang wa mo bayad, kusog na kay kang mangigi anang imong mga kabtangan, porti na nimong daliang masuko tungod anang imong mga pinalit nga mga mahalon. Kana ang nakaginansya ang yawa na. Mao na diri sa unang pagbasa, gihisgutan ang asawa nga makalipay og bana. Kinsa maning asawaha? Maayong mo trabaho, niya mo alagad sa bana, di magyaw-yaw, unya mahadlokon sa Ginoo, maampuon. Kinsa dinhing asawaha ang kanunay giyong nakalipay sa bana? Taas ang kamot. Mga yawanon mong asawaha mo, may ragyod nga wa ko nagminyo, no? Kapait day aning nate. Sinan gani nanimba pagani ning niya, wa makalipay sa bana. Unsa nakatong way simba-simba nga mga asawa, no? Kani ganing na nagsimba, wa kalipay sa bana. Ngano man mopaambit mangyod sa yawanon, yaw-yaw, kusmod, reklamo, kana mga yawanon man na. Mao man kaginansya. Sige, ato na lang balihon kay ang buutan sad nga bana liwat sad na ni San Jose. Sige ragyog alagad, sige higugma, sige atiman sa asawa, dili gyud makapasakit og sultis asawa. Sige ko na be, kinsa dinhing banaha nga makaingon gyud pader, ang ako gyung asawa malipayon kaayo tungod nako. Sige, taas kamot. Naiusaw. Alis kayo. Ang asawa magasigig hapak. Hilong be, hilong ko. Pero, asawa maginikli mo na siya. Ay, nakay na eh. Mga bana sad, utro sad. Mao na magpaambitay tag mga nindot kay daghan kayong gihatag sa Ginoo natong nindot. Sugdan lang nato kuan kanang imong mata nindot na dili. Nindot. Sige kuno, lingay imong tupad niya, beautiful eyes. Sige, ready?
kana lang gud simple ra kay na ha. Gi ka na be, beautiful eyes be, ready. Go. Na, wagid nang lingi ay. Oy, ilurat manoong mata, isigasiga man hinoon, isulirap manoong mata ngadto sa mga silingan, mao na wa na kaginansya ang Ginoo. Kinibitang ato dinhing gibuhat nga sige tag pamaligyag slots tungod sa ato mga projects, mao ni ang paagi nga makaginansya mo. Kanang nipalit og slot times 2 kanunay ang imong ginansya, sama aning ni ay 5, iyang gipaambit ang 5 niya ka libo, ni ginansya og laing 5 ka libo. Nya pag-abot sa Ginoo ang iyang 10,000, giingos Ginoo nga gamay ra na, piyalanti kag mas daghan pang salapi. No. Ako sigihan gina nako mo og sulti. Adtong ga-eskwela pa ko, akong ipaambit piso-piso. Piso ang buwan among contribution sa among asosasyon or sa among organisasyon, mga batanon. Nya pagkatrabaho na nako, nagsige na kog paambit og 100 kay na naman ko'y income. So dili na piso, nahimo ng 100. Nya sa sige na kong paambit diha sa simbahan, sa mga nag-eskwela, nga ako mga pobre sa kay mga kuyog sa akong organisasyon, nahimo kong pari. Pagkapari na nako, wala pa ko'y parokya, ang akong mapaambit, libo-libo na, dili na 100. Karon nahimo na kong paris priest, walang nako daw makagamay aning atong parokya, pero nakapaambit na ta, dili lang libo-libo, milyon-milyon na. Di ba? Sus, pakpak. Tinuod gid ning giingos Ginoo, kasaligan man kas gamay, tagaan ti kag daghan. O na daghan kayong mahibong nganong sa kagamay sa atong parokya, makashare man tag milyon-milyon, hundreds of thousands ngadto sa laing mga parokya, ngadto sa mga tao. Usa ra gyud atong gibuhat dinhi, nagsige tag paambit. Sigig paambit. Kining maong cooperative, kuan ni siya, bunga ni sa atong gugma sa pagsigig tinabangay. O hibaw ko, malipay pod niini ang atong Arsobispo tungod kay mao man ni ang pangandoy na gani sa kani karong sugbuswak human sa among General Pastoral Assembly, usa sa gipangandoy sa mga katawhan nga mapalambo ang mga cooperatives, ang mga BEC, mapalambo alang sa kalambuan sa katawhan, dili las mga pari hastas mga tao, di ba? Kay ato manggonggitan aw nga ba mailisan unya laing pari dinhi nya dili na puparihan nato panglantaw, ana mahipos og ditso ang atong mga nindot kayong programa, pero mailisag pari diri permanente mang ato diha. So permanente ra sang atong tabang diri. Ug unsa may atong gihimo niini, matod pa sa Ginoo, hatagan patamog daghang mga grasya. O kining grasya nga ihatag sa Ginoo, anhi nato ibutang sa cooperative aron ato sa ning mapaambit nga sustainable o stable nga paagi. Dili ba mag-usab-usab ba? Depende las mulingko dinhi. Di man sa kita kalikay nga di man gyud magparihang usa ka tawo. O kining atong gibuhat nakapahatag ni og dako nga inspirasyon natong tanan. Aw inspired ba mo? Palit mog slat. Iguli ro ninyo ay na mo diag likay-likay. Palit mog slat. Kay haron daghan patag mapakita diri nga mga balay nga maayo nato. At least maarang-arang lang. Dili gyud kay nindot pero maarang-arang. Makapuyo sila og balay nga para sa tao, dili para sa hayop. Kay usahay ra ba no? Ang ato mga silingan, mas nindot pagbalay ang atong iro. Mas nindot pagbalay ang mga manok. Mas inatiman pa ang mga iring o mga iro
sinod pagkwarto, di aircon pa. Pero ang silingan, wa na gani hapit agianan, iniguan pag yung kusog, lunupan pa ang balay, nga gitabil-tabila na lang ganig mga tarpulin o mga karton, bahaon pag yun. Pero ang atong mga iro, ang atong mga iring, atong mga manok, may kaing pagkahimotang, di ka ta mauwaos Ginoong ana, kamong naaan ang kahimtanga, haron makabawi-bawi mo, palit na lagslat. Kay kami nalay paayo ana, kami na lang anay hatag, kami nalay, kita na lang sa simbahan, ako na lang anay mangita, hain ang mga ayuhonon, palit na lang mong slat, aron di kayo mo mahasol, no? Ana na lang. Okay mo ana? O ana? Ana? Asus. Malangit na nang ni ana, kanang wa maglihok, ambot lang ka ninyo. Sige na, manindog na ta.